پێشکەش دەکەم دەستپێک سەردەر. حکوومەت هەرێما کوردستانê rojên bênvedana cejna Remezanê diyar kir û ragihand ji sihê Adarê heta 5 Nîsana dê tevahiya dam û dezgehan bênvedanê rastî. Artêjeka bihêz li gorî 7.7 pile dilê Myanmar rûy daye bê sedemê ku lê Tayland û Bangladeş û Hindistan û Çînê jî vegirtine ziyan lê Myanmar û Tayland gelek hebûne. Wezîrê Derveyê Amerîka radigehîne dilgiran derbarê girtin û serkûtkirina wan xwepişanderan lê derbarê vê rewşê dibêje hêşta zû e li ser astên bilind bicivî. Serokê Rûsya pêşinyara pêkanîna îdareyeka demkî li Ukrayn li jêr çavdêriya Amerîka û NATOyê girtî dike bo yekê serperiştiya hilbijartin û pêkanîna hikûmeta nû biket. Berevdirêjan ji bihênvedana resmî dest pê dikin. Hikûmeta Herêma Kurdistanê rojên bihênvedana cejna Remezanê diyar kiriye ragihand ji sihê Adarê heta ku 5 Nîsanê ya 2025 il tevahiya dam û dezgehan bihênvedanê resmî ye. Hikûmeta Herêmê di nava ragihandinekê da bilav kiriye. Bi bûneya hatina cejna Remezanê di rojên êkşembê heta ku ew êkşembê digete sihê Adara 2025 heta 5 Nîsanê il tevahiya dam û dezgehên Herêma Kurdistanê bênvedanê resmî ye ragihand roja êkşembê 6 Nîsanê 2025 dawama resmî il tevahiya dam û dezgehan dest pê dike. Pêştir Encûmenê Wezîrên Iraqê bi bûneya cejna Remezanê biryar da tevahiya rojên hefta datî bênvedana resmî bît. Artêjeka pês li gorî 7.7 pile li Myanmar rûdaye. Boyê sedemiya bihêziya ew ê artêjê Tayland, Bangladeş, Hindistan, Çîn vegirtine ziyanek lê Myanmar û Tayland ziyanên wê zor in. Navenda artêj û cîlûjiya Amerîka ragihand ev artêje li gorî 7.7 pile bi pêverê rêxter li kûratiya 10 kîlometr li bajarê Sagaing li naverastê Myanmar çêbûye. Herçende hikûmeta Myanmar hîç tiştekê resmî li ser ziyanan bilav nekiriye. Lê mîdya dibêjin çendîn mal, balaxane, herifîne û rêwpir jî ziyanekî zor berwan ketine. Xelek zor aware bûne. Mîdya amajepoyekê kirine herçende ev artêje ku li Myanmar rûdaye lê sedema bihêziya wê hem li Tayland, li Hindistan, Çîn, Bangladeş û çend welatekên din hezbê evê artêjê hatiye kirin. Bi cûrekî ku li gorî evê artêjê li Tayland goriya wê geştiye 7.3 pilew ziyanên zor li wê derê jî hebûne. یک دو روشماینه جبو کوام خاطر خوش ماه رمضان پیروز بخوازین و برف جشن بچین ل هرما کردستان ل عراق ل همو ولاتن مسلمان پیشوازی جشن تنکرن لقامش لو روشابای کردستان جی خوش بو جشن رمضان آمادت که جبو کرینو وان پیداویستیان کو پیوستن جبو جشنه دچنا بازاران دکرن بو صدمه قربالغیه که زور بازاری بخوبه دیتیه لی وکو ولاتی کاسبکار دبیجن اصلا کرینه لقامشلو وکو سالین بریانهانینه افجی صدمه بلندبونا بها و نبونا دهات پیوست بدگرینه.
بنێزیکبوونا جژنا رەمەزانا پیرۆز liv û tevger li sûkên bajarê Qamişlo çalak dibe û her kes dadkeve bazarê bi armanca kirîna pêdiviyên cejnê lê weke pêşiyan gotiye herdem hesabê malê û sûkê li hev dernakeve û sedem jî tinebûna pereyan e û nerxê bilind yê pêdiviyên cejnê ye. بس خدي اف عيد اني ما تنكم مش خرا غراضه بكرين تشتاب بكرج ماليرا تشتي عيده بخدي هما ايبر هبه دكالا بكره خدي اسعار مناسبه رنده قال لك باشا بس ملت فقيره وكا خبرك عربه دبي جمل بليره وما فيها الليره وفهم كل ايجار مساله ملت قال لك فقيره اسعار خذ اسعار باش يعني جران قور في غلاها جران قور ملت جران وكا قوتي رواتب كيمن نسبة واسعار جران دکان فروشن bajarê Qamişlo dibêjin tevî wê buhabûna hebû duwan salên çûyî de lê liv û tevgera sûka wê salê germtir bû û rêjeya kirînê di vê salê daketiye çil ji sedî. اف عيد هان اف رمضان هان نوك حر صاله يعني تحسميم كشخص كم او رجاهان او عيد هان قلقي خوش بو استقبال قلك هبو رغم انه اسعار جبهانه استقبال هبو حركه هبو يعني انا ايرو اف عيد يعني حركات 40% بس 100% 40% حركات انه وبالنسبه للاسعار جي اسعار قلتي بغاشن يعني ارزان قلتي ارزان بونه ملت ما نظن فقير حركات اني وضعنا خوش انا ما ظنت شيء يعني جبر تنبونا pereyan û hejariya xelkên herêmê û ew û nerxên bilind yên kel û pelên cejnê hiştiye gorewşa bazarê ne weke salên çûyî be. Dara berekat Kurdsat News Qamişlo. جدا لە قامشلۆ لە هەولێرێژی ئامادەکاریش بۆ جەژنا ڕەمەزانê تێنەکردن پێداویستی تێنەکڕین فرۆشیارێک دەبێژە ئەلپشتی هاتنە موچەی بەلبینەکە زۆر دێ بازاری بەخۆڤە دیتیە و خەڵک ژی زێدەتر ji caran سەردانە بازاری دکەن. والله لەگەر دابشتنی موچە ینی بازار یەکە و سەد فەرقی کردو ینی بازار زۆر باشە سێ ڕۆژە ئێوە چکوێتمان هەیە کیلۆی بە 2 کیلۆ بە 5 زاری خەیتمان ئەوانە بە 6 ئەولا و بە 8 ئەنواعمان هەیە هەیە بە جۆرەی هەیە ئەو ئەرزانەکەی گرانەکەی دەکڕی سەرزاشمان هەیە بە 12 هەیە بە 6 هەیە بە 5 هەیە عالم زیاتر عشای دەکڕ ینی لەوتی معاش درا ینی باشە لەخوا بە زیادی ینی لە 100 تا 90 فەرقی کردو زۆر باشە ماشە. بینەران هەر لەسەر جەژنێ لەسەر ئامادەکاریەن جەژنێ هەڵبەت هاتنا گەشتیاران ژی دێ جەژناندا دەبوونەیاندا لە کوردستانی و دەبەرن دێ زیدەت بن ئەم بچنە ئامەت لە ئامەت ئەم بزانن ئامادەکاریەن وڵاتیەن ئامەت ji بۆ هاتنە جەژنا ڕەمەزانە پیرۆز ئەو چاو ئامادەکاریەن خۆ دەکەن فرات دەگەل مندایە فرات بەحسا ئامادەکاریەن جەژنێ هاتنا گەشتیاران ڕەوشە گشتی یا بازارێ ئامەت نەهاچەوەیە. Dêjin bi rastî vê salê ji salên borî xerabtir e ji ber ku her diçe welatiyan nikarin dabînên malê xwe bikin û ji ber wê jî nikarin wekû salên borî di cejnê dan danûsandinê bikin. Ez niha li bazarekî konim bazara ku dibêjin çarşiya Şewitê li senterên Amedê ciyê kon e li vê derê welatîn hatine da ku karbin be li gor bütçeyên xwe danûsandinê bikin her wa ew welatîn ku monçe werdigirin yê monçexorin ew welatîn ku teqawutin û her wa bi pareyekî kêm jiyana xwe dabîn dikin birastê îsal hem cil û berk hem xwarin hem pêlav nikarin bi awayekî asanî bistênin. Ji ber ku gelek gelek zehmet bûye jiyanan Tirkiyeyê giştî û her wa taybet jîn ew kesên ku yanî di malekî de yek monçeyekî werdigirin ji bo wan jiyan gelek giran bûye. Qeyranan aborî bandora xwe bi giştiyên Tirkiyê dike lê em karin bêjin ku ew welatiyên hejarin taybet ew nikarin di vê cejnê dan
بوک جشن بوری اندام مال گشتی را بکاربن جلو برگان بستینن شبوان پیلاوا بستینن یعنی ولاتی انکی کو یک مونچه کی وردگرا مونچه هری کی من حال ترکیه 22000 اگر او مونچه ده هی وکی دا قد خرج نکجی دما بشنج بونا دانوساندنا جشن تر مالباتا کی ناکه یعنی مالباتا کی 4 نفری به جنو میرو دزارو کن وان هبن او مونچه تر وانو جلو برگو پیلاوین وانش بونا جشن ناکش بر وی هنده یعنی دوی هیوی دا هیوا رمضان دا کو هر وا مه رمضان بداویجی ته هم لیچونن خوارن و خوارن گلک زده بونه هم جی لیچونن ین گرام نرخوان گلک زده بونه لگور رجان توی که لگور رجان کو لیکولین جواکی ته نکرنه لگور سالا بوری و وی سالی دا لیچونن مه رمضان 158 زده بوده هر وا دین جشنجی یه جشنجی گلک زده بوده امکارم بجن کو 2 سالا پاردا شکرین کو بسیط نکوام بجن زور زور آستکی بلند دا شکرین بسیط کیلوی وان 108 لیره بود وی جشن دا 108 لیره کمتر ین جبونا جشن شکر نمایه پیلاوه کی یک زاروکان دکری 1000 لیره 1500 لیره جوخه جلو برگ بریم سانه که بله شو جلو برگ گلک زیده بونه و هر وان نرخین وانجی که نای ساندنه بریم فهمنا کی باشه دیجین ببوره بله گنجی غازه وره بر کامرای لی جبری من لوی شیاری کرد تمام کشنینا دانوساندن گلک زیده بله یعنی باشه فرات کارن دابین مال خوب بکن بله کرم کن بله باشه فرات دست خوش سپاس بله تشتک کرم بکن بله یعنی از کارم بیتشته بجم دیجن یعنی دانوساندن هم لآمده هم لدردورین باکورین کردستان دزحمتی که مزن داد بر یک از بشتر بشانی ببم من گلک وراتیان آخف مخاص که از وان بشتر بکم هم دکاندار جبر کو ناغوازم بشتر ببن هیجی او توانباری کل سر وان هيا دا کدام با آخفن لهمبری حکومتی دبین کو گمان میورن سجن کردن ورن گرتنی ولاتیجی ناغوازم درب که جبر کو اوی بازار کیا کونه هر واجیم کسن فقیر کسن حجارن یعنی لمولن گورنن جبر وی ناغوازم در کبن بر اکرانان بر تلویزیونان دا کو حال وان دیار ببلی گله کسان دبیجن کو ام ایدی نکارن به یک مونچه کی جیانا خو بردوام بکن بله دست خوش فرات سپاس بو زانیاری انتهر لسر اوان آماده کاریان هاتنا گشتیاران از بچما آکره دلبرین غازید گل من دا دلبرین السر آماده کاریان ججنه هلبت آکره جهه که تایبت و جهن گشتیاری جینوی هلبت زورن چوا آماده کاریان خود کن جبو هاتنا گشتیاران بله یعنی دیجن با چند سال جمهوری دا آکره بازان مازن خوبت نه لهاتنا گشتیار و پیشوازی کردن گشتیاران یعنی اگر بس سالا چوی بش برین تن هاتنا گشتیاران بودم یک سال در بازبوی 445,000 گشتیار هات بونه سنور قضا آکره کو اوجی بجار یکی اف جمارتی تا تمار کردن البته هر دم کو هر سال کو رمضان دمایک بتن چند روزک بری بدمایک هاتنا رمضان آماده کاری لجین گزارین آکری دهنه کریم بونده کو پیشوازی گشتیارم بین کریم تایباتی گشتیارم باشور نوراست عراق و جنو که خدا نه آن بجه سرپرست یک جهان گزاری که پشتوان دیگل من که پشتوان سپاس به درفته اگرم بحثی سی پی آکری بکنه افزان یک جهان گزارین گله که نوبانگل آکری و هم سال آماده کاریات کن اف سالا چه هات کردن از بینم کو گله شواز کردواری انگو پیشوازیال یعنی ده پیشوازی گشتیار بله خیراتون گفت که با وینگاشی پی بله هر سال بری جشنه تقریبا 15 روزا هم سر و برد کنه و چون که بر باران و لافا و لیره باران زور من لافا چید بن بله الحمدلله ما خلاص کری بو جشنه و گشتیارش تلفن ما کری تایبت باشوری نوراست عراقه رجا که باشت سردانا آکرکت تقریبا چند پاس خودم بالضبط جورك نزانين بس توتين تزاني نوكا شركة زور بين من هم باشوري نوراست عراقي هم يتابليره هم سليمانيه من آخر قصد آکرت کن آکری بیا بجارك گشتیاری گشتوان او گشتیار تنا آکری نوكا پتریاوان يد باشوري نوراست عراقي يعني عرب بله يد باشوري نوراست عراقي گشتوان سبب چی يعني تو بيجي سبب چی او هنده اف جماره زورتر با کو خلق بتا آکری قرار خود زانی تعامل ما خوش اگر شریک معنا چه پیداویستی ها به وان
بینگه داد بیت مید بود دابین کرین معنا محتاج چنینه و هم گلک چوبه خوشت کنه گشتیارا پشتوان جا بونو من جای که وکی ویره هم گفت سال چلی کری بونو من خدا افساله میزده کرین معنا کوچکت کردواری میچه کرین انشالله تشتا کو جوان ده بید خار نکو جوان ده بید پیشوازی کو جوان در گشتیارا کن پشتوان هبون اف آوه اول چند تأثیری کو گشتیار بید چون که تزانی آف سروشت وی تایبتی سیپی بله تأکید اگه آف نبید گشتیار نهید سایکه معنا افساله الحمدلله آف گلک کم نبیه یا باشه کانیت باشن ولو بارانی شد کم بون بس کم نبیه افساله الحمدلله چه روزه که ده پتر همه گشتیار انگار پشتوان خود طایبت عیدو 3 و 4 خود پا برنامه جتای معنا وی تحویل سلیمانی دو که معنا داخلیه تا این روزه اکی دوه یا 3 و 4 کنه آکره پشتوان هاتونا گشتیاران چند بو خلق منطقه باشه او کسی لیویره بو سرپرستی هنگو مثلا خود نو که تو تقریبا سک 8 ساعت را آکره تو به آوینگاس پیبچکه بجیله گیزن تا تو سکره که معنا صدا بخو کوچک دانه معنا تشتید فروشن من هم خوارنن و تشتید کرده ورینه و منو استفاده گنه عالمه مثلا تبخو چند کری کاره نکن خود من تو 35 35 کری کاره یعنی سی عائله پیجین بس بیجه بله اکید سی عائله لیره پیجین پشتوان چه ساله که آن چتش وکیره کو گشتیار برای خودن آکر یعنی هوکار سرکی چیه بجلی تعامله يعني هبونا جين قشتو گزاري الآخري بله اكيد زانينو که اغلب سی پی آکره سرگیریه جدارز منو جید وینوه گشتار قلی آکره و مشهوره منو گشتیاره برای خود دویچتای باشا دلبرین من خاص پرسیاره که جبکی بلا نچید پرسیاره جبکه آماجا پیکر کو سی هکری کار هنیان سی کس هنویری کار دکن من خاص بزانم او سی کس خلک هریما کردستان و آکرینه یا خلکین بیانینه تزانی دیجن یعنی آکری تایبت من دیا خواه یعنی از بارنا کم گشت هیچ کریکاره که بیانی سنور قضا آکری های بیتن جبر کو دور که عشایری و همو یک و دوت ناسن کاک پشتوان او کریکاره تهن همو خلک آکرینه خر خلک آکرینه معنی بیانینه آکری خرب گرید بیانینه و جتو بشه او اگرکه چی بید کاک پشتوان و دا اگرکه معنی تا گوتی عشایری و فلان معنی جحیلت نت بشولن امتحان ده خلاص بن تقريبا سي حامل ده بومنين انا استنى مطعم اوكري كوفتريا اوكري جد گزاري بله تا چند جد جیاواز لهنا ناف جين گشت گزاري والله من تاين كنت ساكا بس سريع دريت انا قلت جنا يعني بو پشت عايدش دتش ليره هاي بيتن ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله بركاتي بيقال پشتوان بله دلبرین اول جای خوشحالیه یعنی براستی که همیجی نافخویی بن و خلک هریما کردستان و آکری بن اول تایبەتمەندیە خۆ گرنگیدانە بێ خەلکی خۆ دەست خۆش و هەڵبەت تێشتا ئاکرێژی نابودەنگێت نوێ گەلک چۆینە بڕاستی تێشتا ئاکرێت تێشتێکە تایبەتە بەێ دلبرین گەلمەدا بمینە دیمەنێن جوان یەن سەرنج ڕاکێشن ئاکرێ بلا بەردەوام ji بۆ بینەرên کورسات نیۆز هەبن ez biçûme ئاکرێ دلدار دگەل مندایە لە ئامێدیێ دلدار ئەم بزانین ڕەوشە ئامێدیە چاوایە چونکو ئامێدیە تایبەتمەندیەکە خۆ هەیە ji بۆ ئالیە گەشتیاری بڕاستی ئەگەرم بە حەز بکەین تایبەتمەندیاوێ یا تایبەتە خەلک زێدە قەستا ئامێدیە و دەردوراوێتکە بگشتی لێ ئامێدیێ هەتا چ ئاست ئامادەکاریش بۆ هاتنە گەشتیاران هاتنەکردن و خەلکی ئامێدیەوە چاوە خۆ ئامادەتکەن ji بۆ هاتنە جەژنێ بله دیجین دیاره آمدی جیف شنبهجین وکو جهکی گشت و گزاریان شنبهجین دورکا گشتیاریه سالانه ریجه کازورا گشتیاران سردانا هاوینگین سنور قضا آمدیت کن ادگل دست پیکا هاتنا شنبهجین بهاره جی سنور قضا آمدی یعنی آماده کاری هاتی نکرن جبو هند ریجه کاباش یا گشتیارا هم جباشور و نواراست عراق هم ج خلکی هریما کردستان جی قصدا دور آمدی بکرد بزانین گشت و گزار آمدی چه بو جهن گشتیاری دور آمدی
آمیدی که نب تایبتین قضا آمیدی برپرس نویسینگاه گشت و گذار آمیدی گل من کاک دلشاد دمیت باش بیت اگر کلام که بیره وکو گشت و گذار آمیدی هوا چکریه یعنی دست پیکم سپاسیوت کین ولا واسه چوروجا تیمید مید پوقش کرنی دست بید کل سیلووی و ریبوری و امول گل هوری کوریو چت بین شوروانی و امیدی و شریک و ایزلو امی دست بید کین پوقش بیخو خلاص کین که خود حس کرد حمل ماده صبوی بدمویی کت و ام دی خدمتی کینو و یعنی وکو گشت و گذار هوا آگهداری خدانین موتل و خارنگاه هاجی کردی اکو حمید وکری بن روزا جاجنه بله بله بروزا جاجنه همی و خوب برهف کردی مطعم و موتل و تشتر ما حمید برهفن و ان شاء الله دید وکری بن وکو دی یعنی هوا سردان بو جهن گشتیاری هن یا شین بجن خفریات توهن وکو گشت و گذار بله بله اد بردوام خفریات مد درستن و همی جهاجیت آمادنه دیار دست پیک ورزی بهاره جنگ پیش بینی دکن یعنی خلک بهتا ویر اگر هیچ نبید یعنی اگر نواراست عراق جن خلکی ما بهتا ورا جبر کو دیمن جوان هنا سیرانی به بله بله دهین هک خود حسکت برهون براویت خوید کرین و دیچه بیت ان شاء الله صباحی جوا حملت پاقش کردی هنا جهن گشتیاری بله صباحی سیلووی و مو دیویجی چهار سر کنه که خود حسکت و حمل مدی بدموی کین زور سپاس بودم ممنونم سپاس بله دجین وقت دیار یعنی آماده کاری هاتی نکردن جبو هنده یعنی پیشوازی گشتیارا بکن یعنی خلک دورا آمیدیج یعنی آماده کاری کردن جبو روزان جشن دیار جی بارا پتر خلک آمیدی یعنی دورا آمیدی آکنجین پاریزگاه دهو کنه لور یعنی تایبتی روزان جشن یعنی پیش بینی دهتا کردن مالت آمیدی پر بنج گشتیار و خلک یعنی کسو کار نو سردان اکودو بکن هم کشو هوایی که بهاری جی یعنی همشمجی هم جی جشن یعنی پیش بینی دهتا کردن خلک که زور قصد سنور دورا آمیدی بکن نخواست مبان جهن گشتیاری وقت دیارجی کو پشمن هاوینگا سیلاب یعنی یک جهت بنابودنگه پیش بینی دهتا کردن رجاکا زورا گشتیاران سردانا وان هاوینگا ها بکن بله دلدار سپاس بوتا سپاس بو دلدار عارف لآمیدیه دگل من داوی سپاس بو میوانی تجی سپاس بو دلدار بو دلبرین غازی لآکره فرات محمد اوغلو لآمد سپاس بو تواهیان و چگانین کرسات نیوس افزانیاری دان هر سال پارلمانتارێکی دەم پارتی ji بۆ بەرسەفداینا ئاخەفتنên سەرۆکê باژێڕوانیە ئەنقەرە لە پەرلەمانی تورکیا ئاڵای کوردستانی بلند کریە سری سکایek پەرلەمانتارە پارتیا یەکسانیا دیموکراسیا گەلان دەم پارتی di karvedanên dijî Mansur Yabaş serokê bajarvaniya Enqere ku ala bi parûyan jî bi pata bi nav biriye di nava Parlemanê Tirkiye alayê Kurdistanê bilind kiriye û got ev alaye li Kurdistana Iraqê nûneratiya Herêma Kurdistanê dike. Lê li hindek kesên astêwan nizme ev alaye bi parûyî bi nav dikin yan bi patayî. Di demekî da berpirsên bilindiyên Herêma Kurdistanê seredana Tirkiye dikin û alayê wan digel alayê Tirkiye bilind dibe û digeşêt. Parlamenter behs ji wê yekê kiriye ku ev patayê ku rastaqîna bîrkirina regesperistî û dijminatîkirina Kurd e. Di demekî da Tirkiye li Herêma Kurdistanê konsulxane heye salane 1 milyar dolar şandiye ji bo wê yekê heye. Wezareta Navxweya Tirkiye kanalekê televizyonî opozisyonê bû dema 10 rojan girtiye. Macron jî rexne ji desalatdarên evî welatî digire. Desalata pexşa hem radyo hem televizyoniya Tirkiye girtina kanalê sozcoya opozisyonê ji bo dema 10 rojan ragihand. Tometa handana req û kîneyê de romalkirina neraziyên cemarî di çend rojên raborî ku li Tirkiye rodane. Desalat amajopoyekê kiriye ji bilî ji girtina wî kanalê. Sizayê madî bi ser sê kanalên din yên televizyonî pejrandiye ku rexne ji desalatê girtibûn. Pêştir Elî Yerlîkiya Wezîrê Navxweyê destgîrkirina 1879 kesan bi tometa xwepîşandanên bêmûlet li rex dosya İmam Oğlo ragihand. Şaliyê xwe ve Emmanuel Macron serokê Fransa li dawiya lûtkeya Parîsê de rexne ji desalatdarên Tirkiye girt
بۆ گرتن بێ ئێرش و بۆ سەر دیموکراسیە دێ قەڵەمدایە بەحث جوێ کردە. ماکرۆن ئەو ڕێکارین تورکیا بێ بنپێکاری و قبول نەکردن بناف کردە و ئەف یەکاک و تورکیا کردە شەرمزار کردە. هەر لەسەر ئەبەیەکێک و تورکیا نوچەگەهانێکێ کەناڵی BBC ژی دیپۆرت کردە و دچان ڕۆژێن ڕابووریدا ئەوی ژی ڕۆماڵا خۆپیشاندانان یا دژی گرتنا ئەکرەم ئیمام ئۆغڵۆ کردە. کەناڵی BBC یە بریتانی ڕاگەهاند مارک لۆن کۆ نوچەگەهان بووە لە تورکیا دەداما ڕابووری ئەرکێ ڕووماڵکردنا پێشهاتێن داویە و گرتنا ئیمام ئۆغڵۆ سەرروکێ باژێربانیا مەزنیا ئەستەمبۆلێ لێ ملێخوا گرتبوو. ڕۆژە چارشەمبێ ئەو دەستگیرکیە پشتی 17 سەعاتان ژێگرتن بەهێجە تاوەیەکێک و گەپ بوویە بوو سەر ئاشتی و سەقامگیریە گشتی ئەو دیپۆرت کردە. دێبرا نێبرنەیسە ڕێبەبەرێ گشتیە کەناڵی BBC ڕەخنەژی دەسەڵاتدارین تورکیە گرت و ڕاگەهاند ڕەوش جهێ دلگرانیەیە. مارک لۆن سەبارەت بێ دیپۆرتکردنێ گوتیە گرتن و دیپۆرتکردناوی لەوی وڵاتی 5 ساڵە و لێ دژی سۆز ژیژ بۆ هەبوویە و دڵتان کردە ئەفیەکە کوهاتیە کرن بەرامبەروی گوت ئازادی ڕاگەهاندنیان ئازادیان ڕاگەهاندنێ و ڕۆماڵکردنا بێ ئالیانە بنەمایە دەسەڵاتەکە دیموکراسیە. بینەران هەر سەبارەت بێ ئەوان نوچەیان ئەڤ بەحسین کوهەنە و پشتی ئەفڕەوشە vێداویە لە تورکیە چێ بوویە لە vێداویە هەتاکو گرتنا ڕۆژنامەوانان و ئەv بە هیچ ئاوایەکی ڕێ بێ دەسەڵاتێ بە هەر کەسێکی نایتەدان ڕۆژنامەوان کارێکێ بە گوهاستنێ کارێکێ خۆیە هەم ئەخلاقی هەمیە ئینسانی پێشکەش دکە لێ vێداویە تورکیە ئەف یەکەژی کریە ئەف گرتن یا ڕۆژنامەوانان هەروەسا دیپۆرتکردنا ڕۆژنامەوانان ئەف کارێک و تورکیە کریە و حکوومەتە تورکیە کریە دەنگ بەدانی نوێ هەبوونە لەسەر ئەوی بابەتی و لەسەر ڕەوشە ڕۆژنامەگەریە لە تورکیە ئەم بەحەژێ بکەین میێوانێکی من هەیە ڕاستەوخۆ لە ئەستەمبۆڵێ میێوانێ منە و ژی ئەرسەلان ئاکتان پارێزەرێ مافێ مرۆڤانەکە کە ئەرسەلان ئێوارەتە باش سپاس دێ گەشتامەدا بەشداری لە بەحەژێ ئەفڕەوشە داویە یا لە تورکیا چێبوویە کۆ پشتی گرتنا ئیمام ئۆغڵۆ لەبێ داویە هاتە سەروەیەکێک و ڕۆژنامەوان تلڤیزیۆن یان کەناڵ ئەفیەکەژی بێنە گرتن و بێنە جەزاکردن بێ بڕێکە پارەی لەسەر ئەبەیەکێ نێڕیناتەس حەز دەکەم بزانم ئاخفناوە لەسەر بەیەکێ چییە؟ چ مابەیەکێ دکە حکوومەتە تورکیا؟ بەێ ئەساس تەنێ تشتێکی نەبوو ترکیە دوسێ تشتێن دوسێ مداخلەیەن یەڵێک مەزن هات نەکردن پێشی دیپلۆمایە ئیمام ئۆغڵۆ هات بەتاڵکردن لێ ئەو لە گۆری قانون نەبوو بەتاڵکردنە دیپلۆمایژی دەر قانون بوو و پشتی وێژی سەرۆکاتی ئەو یا شەرادەداریێژی هاتە بەتاڵکردن ئەو لە هەفتوو لە دارخستن حکوومەتی و پاشێژی لە هەمان دەمێدا باڕۆیە ئەستەمبۆڵێژی باڕۆیە ئەستەمبۆڵێ ئاپارێزەران لە ئەوروپایدا باڕۆیە هەری مەزنە هەری قەرەباڵغا سەرۆکاتیە وێژی هات بەتاڵکردن ئەوژی لە هەمان ڕۆژاندا هات چێکردن نەها ڕەوشال ترکیە و پرۆتەستۆین ترکیە وان هەمویان بەهەورە پرۆتەستۆ دیکەن ji ber ku sûçên ku îmam oğlu tên kirin ne tenê yêkin sêçar sûçên gelek mezin tên gotin ji bo îmam oğlu lê ev hemû jî li gorî parêzvanan li gorî baroyan û li gorî mixalefetê derqanûnî ne çine ev sûç du sûçên gelek mezin heye yek bêrêtiya سەرۆکی شارەداریە مەزن ئەستەمبۆڵێ ئیمامۆغڵو بێڕێتیە لە گۆری یا ئیهالەیان ئیهالەیەن شارەداریە
یەک جی بله نظام دەنگێمە تێیان تمام تێت کەرەم بکە پەیمانە ku CHP bi dem partiyê re kirî ev jî wek sûç tê gotin ji bo doza İmamoğlu. Di dewaya Musa da cara ewilî de ev cara ewilî ku tê gotin peymana bi Kurdan re yan jî em Musa bêjin heke Kurd bixebitin da ku li şaredariyên Rojavayê Tirkiyê bibin xwedîdeng û her wiha li van deran bikevin karên şaredariyê de ev wek sûç hat îfadekirin. Ev sûç e belê. Hekûmeta Tirkiye çima naxwaze welatên din yan di nava sosyal medyayê de ev binpêkariyên dike beramberî xelkê xwe çima hes nake xelek bibîne ji çi ditirse hekûmeta Tirkiye lewma diçe xelkî digire yan rojnamevanan digiran ke ew kesên ku bêyekê vedguhêze naxwazin vîkarî bike. Hekûmeta Tirkiye ji çi ditirse? Hekûmeta Türk ji çi ditirse ev protestoyên niha hatî kirin hemû qanûnî ne. Bûyerek gelek mezin çêbû şaredariya İstanbolê bajarê mezin ya Stanbolê hate betalkirin û Partiya Yekemîn ya Tirkiye CHP nehat mexalefetê de ya lê Partiya Yekemîn CHP ye. Ev protestyan li dar dixe. Li van ji bo van protestoyan jî bi hezaran li gorî gotina CHP vê partiya mexalefetê ya herî mezin bi milyonan insan kombûne. Ev li gorî qanûnên Tirkiye û li gorî makezagona Tirkiye ev ne sûç e. Lê müdahalekirin avan protestoyan gelek bi zextên mezin hatin kirin û gelek yên ku protesto dikin xwandevan û rojnamevan û yên din hatin birîndarkirin jî û bi birîndarkirî bi müdaxeleyên gelek giran hatin binçavkirin û hatin girtin. Heta niha 1880 mirov hatine binçavkirin û ji wan jî 206 mirov hatin girtin. Li gorî hemû wêneyan Kak Ersa hêşta di nava zîndanê mane ew hejmara te amaje pêkirî? Heta niha di nava zîndanê de ne? Belê belê 1880 li gorî ev reqema ez didim Wezareta Karên Navxweyî îro veşand 1880 mirov niha di binçavan de ne. Başe ew kes ew bûnawê di nava xwepîşandanan yan xwêndevanên zanîngehê têda bûn kesê asayî têda bûne? Ev hemû hem xwandevan hem jî endamên CHP ên Partiya Muxalefeta herî mezin ya Tirkiye hem endamên wan û hem jî rojnamevan jî gelek nav de bûn. Nêzîkî 10 rojnamevan jî hatin binçavkirin û paşê jî hatin girtin lê ew hatin taxliye kirin. Lê niha jî hê jî müdaxeleyên binçavkirinan û yên girtinan berdewam in. Ev hemû wêne û ew hemû wêneyên ku îşkencel protestanvanan hatî kirin helbet hikûmet naxwaze ew bên dîtin. Ji ber vê jî tiştek nû li Tirkiye hat kirin. Sosyal medyaya civakî hate qedeğekirin. Hem Twitter akunavê niha X hem Instagram hem TikTok û hem YouTube hatin qedeğekirin roja ewilî ku şaredariya İmamoğlu hatî betal kirin. Ew ne tiştek qanûnî ye. Helbet mînakên vê berê jî hebûn. Dema deprema Tirkiye ertheja Tirkiyeya mezin çêbû hingê jî dîsa Twitter û torên diyên medyaya civakî hatibûn asteng kirin. Başe boçî hikûmeta Tirkiye vêyekê asteng dike? Boçî vêyekê dike? Ji ber ku hikûmet dibêje ev tiştek meşru ye. Lê xwepêşandan nabêjin qebûl nakin ku ev tiştekî meşru ye. Ji ber vê jî protestoyan dikin. Niha protesto
لگوری قانون مرو دکاره مداخله پروتستو کی بکه او مداخله نه پلیس دیگه هموجی در قانونی نه تجاری مرو نکاره زخت مساکو حتی مرو بکاره به اشکنجه بناو بکه مرو نکاره خپیشاندانان وسا بلاو بکه او د قانون ترکیه دا تنه و هر وها ماکزاگونا ترکیه دا جی خپیشاندان و پروتستو کرن مافی هری سرکه هاتیه ifade کرن جبر ویجی او خپیشاندان مشروعن لی مداخله خپیشاندانان تین کرن هموجی در قانونینه باشه کاک ارسلان وکو تو پارێزەرێ مافێ مرۆڤانە ئەف یەکە کۆ حکوومەتە تورکیا دکە وەکو گرتن وەکو دناوا زیندانێدا یان هەند ڕۆژنامەوانان دیپۆر دکەش بۆ وڵاتێن وان بۆ چۆن هاتە ئەف یەکە دکە ئەلگۆڕی مافێ مرۆڤ وێچێ زیانێ بە تورکیا بگەهینە تورکیا ددەمێک مێژدەیە بریارین کو محکەما مافێ مرۆڤان ئەوروپایی ددە نائینەجە gelek siyasetmedarên Kurd û gelek aktivîstên li Tirkiyê wek siyasetmedarekî Kurd Selahattin Demirtaş û em wek aktivîstekî bêjin Osman Kavala mehkema Avrupayê ya mafê mirovan berdana li gorî ku ev bên berdan biryar dabûn ew cara yekem cara duyem û cara sêyem car ew biryar dubare dan. Türkiye mecbur bû ku li gorî zagona Türkiye û li gorî makezagona Türkiye û li gorî hevpeymaniyên Türkiye bi devletên Avrupayî û devletên derve hatî imza kirin divê ew biryarên mehkemê hemû hatiban bicî kirin. Lê mixabin Türkiye van biryaran naînecih. Ew girtina mirov çawa dibêje ev zivirîna navxweyî ya Tirkiye mixabin wisa dimeşe ku hemû tiştên derbeyî tê dayîn wek mudaxale bên dîtin. Baş eger em behs jê rewşa azadiyê bikin niha em behs te behsa gelek tiştên din kirin behs jê rewşa azadiyê ya raderbirînê ya ramanê bikin li Tirkiye di niha da piştî ku ev rewşa çêbûy û girtina rojnamevanan û gelek karên din ku hikûmeta Tirkiye dike niha ya azadiya raderbirîn û ramanê li Tirkiye di çi azda ye mirov dikare wisa bêje niha gelek bajarên Kurdan da jî şaredariyên bajarên Kurdan hatin betal kirin û nihat hepsandine. Her wiha şaredariya herî mezin a Tirkiye serokê wê jî hate girtin û şaredariya wî jî hat betal kirin. Niha du namzetên serokkomariyê ên Tirkiye di hepsê dine. Yek Selahattin Demirtaş, yek jî Ekrem İmamoğlu. Helbet rewşa Tirkiye li gorî azadiyan wê her û her baş ve biçe. Ji ber ku dema te jî berîneha te jî behs kir Sözcü TV, Halk TV û Tele1 cizayên gelek mezin standin ji ber ku tenê protesto yayînên veşanên protestoyan hatin kirin. Her wekî dî bi tenê ku millet vî mudaxeleya mezin protesto dike bi hezaran insan hatin girtin û hemû rexneyên li gorî vê girtinê li gorî qeyyûman û li gorî van mudaxeleyên mezin tên kirin wek sûç tên ifade kirin û gelek mirov tên girtin. Helbet ev mesele ev pêvajoya vê gelek tesîrên neyênî ji bo azadiyê li Tirkiye bike. Baş e. Gelek spas bo Ersalan Aktan parêzerê mafê mirovan li Stenbolê bayekê Rastewxo mêvanê geşta me bûyî û Kursat News bûyî. Gelek spas ji bo beşdariya te. Ez spas dikim. Sağ bê.
ام هر لی ترکیه ببینین لی ترکیه ده 11 دورین باکوری کردستان به هجتا اپراسیون سربازی دی جی پککی هاتنوچون هاتیه قدغه کرن. پاریزگار شرنخیجی راگاند قدغه هاتنوچونیا 15 روزان ده بردام به. پاریزگار شرنخی به هجتا اپراسیون سربازی لی چاین گابارا وجودی بستاو لی دورین جزیره سلوپی باسا قالبان و علکه قدغه هاتنوچونی هاتیه راگاندن. هروسا اف قدغه هتانه مهاداتی دیا بردام بید بریاره کو قدغات نوچونه دی وان دوراندا دی دمکی دا کول 30 سالین رابوری زافترین قدغات نوچونه لدورین جواز ین شرنخه هاتیا راگاندن. الدسپیکا مهاداتی دوامین کنفرانس زمان کردی لجیر دوریشم درست نویسینا زمان کردی لندن پریوتشو. سرپرشتیاری و فستیواله به کرسات نیوز راگهاند جه خمخوری بو زمان کردی به بجداری هجمارک توی جرین کردستان و ولاتین اروپا کنفرانس به آرمان جایک خستنا رینویستو آلین زمانوانین دن ین کردی ریکتی خان. کنفرانس زمانی دایک لندن اماد و من کنفرانسا که اما اکین نبروی جماره کی زور لمنالان و گنجانی کرد لتاراوگا بتایبتی لندن اجین اماش وکو رخلاوی کی پروردهی منالان که من باش بو که کنفرانس که سالانه زنجیره کنفرانس کین پاشوی کنفرانسی یکم پر سال با سرکوتی کوتایی ها نزیکی سیانزا توجرو کسانی اکادمی توانیان توجینو کانیان بخنا رو با سرکوتی انجام معنا او کنفرانسا باشتر وابو که ام سالش کنفرانسی دوم ساز بکره اویش درباره ام جاریان دروس نوسی زمانی کردیه که دروش مکشمان یک نوسی و رک نوسی دستوری یک گوتی زمانی کردیه براستی ابینین بوشایی یک هیا قیران یک هیا که اما پیوسته ام کنفرانسانه زور گرنگه و بایق داره و کنفرانسی که جوره ابی جنها کسی اکادمی توجروا لکردستان و لدنیا و لاوروپا و آماده کنفرانس کابن اویش لروجی پنجی 2025 ساز دکری کنفرانس که پشتی سه ماهان جداویانین به دەسەڵاتە بەشار ئەسەد بڕیارە ڕۆژای یەکشەمبێ حکوومەتان و یا سووریا بێتە ڕاگەاندن میدیایین عەرەبی لە سەرزاری چەند ژێدەرەکان هاتنە ئاگدارکردن و بەڵاوکردیە ڕۆژە شەمبیا داهاتی حکوومەتان و یا سووریا دەبێتە ڕاگەاندن ڕۆژە ئینیە ئەنجومەنێ فەتوا و مفتیە نوێن سووریا دەبێنە دیاریکردن ئەبژی دەمەکیدال پشتی هەرفاندنا ڕژێما ئەسەد ده هشت کانونایەکەمە ڕابۆری دەسەڵاتان و یا سووریا حکوومەتەکە دەمکی بوو دەما سێ ماهان پێکانیش بۆ دەرباسکردنا کاروبارێن وڵات هەتاکوی دەمی ڕەوش ئاسایی ببە حکوومەتەکان نو بێتە پێکانین. لبنان و سووریا ڕێکەتنێک لێ سعودیە ئیمزا کریە ji بۆ داڕشتنا سنوورێت ناوبەرەخوا. الباجار جدة پایتخت السعودية هر يكجي ميشل مانسا وزير برافانيا لبنان و مرهف أبو قصرة وزير برافانيا سوريا ريكتن إمزاكر أجبو دارشتنا سنوريتنا برا هر دوالاتان هر وصا هر دوالات چند لجنه بو دارشتنو نقشين سنوريتنا برا خو بيكانين لداتية كنيزيك جاركادن للسعودية دي بجبن حكومة السعودية دناو راگاندنه که پشتوانیا خو آسایش و سقامگیری هر دو ولاتان نشان ده تیگه جویی که کرد پینگاوه رول دبه جب پاراستنا آسایش دوری. امریکا دلگرانیا خوا درباره گرتن و سرکوتکردنا اوان خوبشاندران گاندیه دەسەڵاتدارین تورکیه. درباره ئەبێ ڕەوشێژی دەبێژە هێشتا gelek زوویە لەسەر ئاستێن بلند ئەم بجبن. مارک ڕۆبیۆ وەزیرێ دەربەی ئەمریکات ناوە کۆنفرانسێکی ڕۆژنەمەوانی دێکەوانێ دڵگیرانیا وڵاتێ خوا ژێ نەسەقامگیری لە تورکیە نیشاندا کۆ دەسەڵاتدارین نوێ وڵاتی بەرداوامن ژێ سەرکوتکردنا خۆپیشاندانن ئۆپۆزیسیۆنێ ڕاگاند ئەو چ دەمەکی ناخوازن هەتا وێ ڕادەیەژی نەسەقامگیریە هەف ئاوایی لە حکومڕانیا هیچ ژڤان هەپەیمانان ببینن ئاماژەپۆیەکەی کرد دڵگرانن دڵگرانیا واشنگتن دەربارەی گرتن و نەڕازیەن بێداویە یەن تورکیا
گەهاندنە دەسەڵاتدارên ئەنقەرە. سەرۆکوەزیرên کەنەدا ڕاگەاند سەردەمێ پەیوەندیên کۆر یەن وڵات دگەل ئەمریکا ئەبداوی هاتیە. مارک کارنی سەرۆکوەزیرên کەنەدا ڕاگەاندیە سەردەمێ پەیوەندیên کۆر یەن وڵاتێ وان دگەل ئەمریکا داوی پێهاتیە. کۆڕۆڵ هەبوویە ژە ئابووری و ئالیکاریە سەربازی و ئاسایش ناوبەرە هەردوو وڵاتان. کارنی هوشداریدا ترامپ و گوت جارێکا دن ئامادە نینە دداهاتیدا ڕێکەتنێ دگەل ئەمریکا بکەن بە دژواری بەرسبە پەژراندنە باج شالی ئەمریکا دژی وڵاتێوان دەدەن. باوایەکی کوزافترین کاریگەری لەسەر واشنگتن هەبە. ئەفژی دەمێکی ئەمریکا دێ چارێ ئەبێمە هەیە باجا گومرکی بەسەر ئەوان کاڵاین کەنەدی مەکسیکی چیندا پەژراندیە. ئەفیەکەژیش بلی وەیەکێک و دۆناڵد ترامپ بانگەشاوەیەکێت کرد و کەنەدا بکەتە ویلایەتە پێنجووەیەک یا ئەمریکایە. سیناتورێکی ئەمریکا داخازە دەنگدان لە ئەنجومەنێ پیرن وڵاتی دکە بۆ ڕێگریکردن ژێ فروتنا چەک بە ئەسرائیلێ. بەرنی ساندەرز سیناتوری ئەمریکی کۆ سیناتورێکی سەربەخۆیە دنەڤا ڕاگەاندنێکی بەڵافکردیە هەفتەیە داهاتی داخازە دەنگدانە ئەنجومەنێ پیرن ئەمریکا دکە ji bo rawestandina biryara firûtina çek bi İsraîlê bi bira 8.8 milyar dolar. Ev yek jî wekû piştevaniyek bo Falastîn çunkî bi bûçûna wî sînatorî İsraîl berdewam bombebaranên welatiyên sivêl dike, rêgiriye dike ji geştina alîkariyan bi Kertê Xezze. سەرۆکێ رووسیا بۆ داویانین بە شەڕ پێشنیارە پێکانینە ئیدارەیەکە دەمکی لە ئوکرانیا دەکات لە ژێر چاودێریە ئەمریکادا. ڤلادیمیر پاتن سەرۆکێ رووسیا ڕاگەهاند کو ئیدارەیە دەمکی لە ئوکراین پێک بینە لە ژێر چاودێریە ئەمریکا یان ژینەتەوەینیە گرتی بە. بۆ یەکێ سەرپەرشتیان ئەنجامدانە هەڵبژارتنان بکە حکوومەتەکان و ژێوەیەکی پێک بینە کو جێ باوەریە گەلێ ئوکرانیا بە. گۆجی پێشتر لێ تەیمورە ڕۆژهەڵات و ئەگینا باوەیەکێ هەروەسا یوکسیگلافیا لە ژێر چاودێریانەتەوەینیە گرتی دارەیە دەمکی پێکانی ئەم بابەتە ئەزمون هاتیەکردن لەوما ئەو دەستپێشخەریە وەکو بژاردەیەکیە بۆ چارەسەریە کێشەین ئوکراین تێختە بەرچاوان گوت ئەمریکا بجددی دخوازە شەڕی ئوکراین داوی پێبێ و دە هەوڵێن وێ بۆ وێمەرەمێژی بەردەوامن. مانوچە پێشکەشکردن سپاس بۆ بینەریەوە.